Yes, mwiroreri karibu sana. Karibu sana mwiroreri wa Castro Media. Taguo urakiona riu twi mwena wa Githurai ya 45 na mathaa ma muthenya ni kuma na mururukano tondu aruti biashara aha ni makutumirwo marua makwirwo muthenya wa muthi ni magukorwo makimomorerwo na taguo urakiona riu andu aria makoretwo makirutira biashara guku mwena wa Githurai taguo urakiona ni kumomoro koramomorwo ni ndirenda nguhiririe nigetha nguonie uria maundu makihana utuko wa umuthi ndirenda nguhiririe nigetha ngorwo ngikuonia uria maundu makihana. I hope ni rajigwa wega tondu ndakorwo ngitiga mic haria da paki ngari ndakorwo ngitiga microphone no go hope ni ranyona wega mwiroreri. Haha ni barabara nene ya Thika Road Githurai ya 45 na taguo urakiona ni gukoretwo gukimomoro andu aria mareyumiria angi marageria guthara indo ciao nigetha makorwo magicitwara handu hega matigakorwo magitara hathara ya indo ciao no taguo ndiragukumenyithia mwiroreri uguo urakiona ndirenda nguonie wega riu ri itinga rirakorwo rikimomora haha ni gukuonia wega guku ni mwena wa bara urakiona yes ona atia kofiti niguonete madamu ararugama na kiama kia DCP ararugama women rep guku Kiambu eyumiritie mathaa ma muthenya hihi ni uma kwa akiaria hihi marua maria muratumirwo hihi marauga atia muramomorerwo niki Hetwa marua. Asa ndiramuoya bica ndirakuoya kakomanda wa biashara hiyo leo mtamino kile haya reke nguhiririe haria mwiroreri nigetha ngorwo ngikuonia wega reke nguhiririe haha umori taguo urakiona nurakorwo ugithie na mbere nigetha nguhiririe haha nigetha nguonie wega mwiroreri wa Castro Media na giki ni kioro gia kanju o giki giakirwo ni kanju kioro gia kurihia aruti a biashara aha riu ndiu kana ona kio ni makomomora no ni guthie na mbere na gukuonia yes guku twi live guku Facebook haya ndeta kuonia mwiroreri uria kuragikorwo ukimomoro taguo urakiona ici ni container iria andu makite guku urakiona cirathi cikimomoragwo haha ni thoko-ini stage iria yari haha na ni wega kumenyithia ati ugiteri guku ni ugacirithetio na njira nene borithi maihurite guku ku make sure ati mubango uyu wa guthii na mbere na kumomora ndurahotoma na njira o yothe no aikari a Githurai maroria atiriri hihi maramomorerwo mathiku mahorie wana atia turathi Singapore uguo niguo maundu makihana mwirori taguo urakiona taguo urakiona ni urakiona itinga riu uria rirakimomora guku ni makiri na makiri ma andu makoragwo makirutira guku wira riu marakirigwo riu ugucoka guikare atia ugucoka guikare atia yes mwirori wa Castro Media na ni wega ngumenyithia ati turi all live uguo ugakorwo ukimenya maundu uria makihana
gũkũ itũra rĩa Gĩthũrai, na nĩ wega kũmenyithia Gĩthũrai ĩkoragwo ĩgĩserve matũra maingĩ mũno. Gĩthũrai nĩ ĩmwe ya itũra rĩrĩa rĩkoragwo na thoko nene mũno, kũndũ guothe kũrĩa gũkoragwo na irio fresh. Andũ aingĩ mũno a Kayole nako mageraga irio gũkũ. Rĩu ndikĩũĩ rĩu gũgũcoka gũikare atĩa, ndikĩũĩ gũgũcoka gũikare atĩa. Kũragũtuĩka marũa marĩa marakiumĩte mararĩ marũa ma KENHA, na KENHA ĩgakiuga atĩ nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia bara magũkorwo makĩeheria andũ a biacara gũkũ, no aikari a gũkũ in one way or the other manona kũndũ kũingĩ andũ makoragwo makĩeherio, arabu gũgacoka ningĩ gũgagĩakwo andũ magakomborithio, gũkarigwo atĩrĩrĩ ũramomora nĩgetha ũgĩake. Rĩu icio nĩcio ciũria iria andũ menacio gũkũ itũra rĩa Gĩthũrai gĩa 45. Gũkũ nĩ itũra kuma rĩrĩa niĩ ndamenyire kana rĩrĩa ndokire Gĩthũrai gũkũ rĩa mbere nĩ mĩaka ta 13 ũguo mĩhĩtũku, nĩ kũndũ biacara especially biacara ya irio ikoragwo ĩ njega mũno gũkũ, na gũkũ ibanda nyingĩ ta ũguo ũrakĩona ikoragwo ci cia irio, na taguo ngũkwĩrĩte atĩ irio nyingĩ iria cikoragwo cie fresh cionekanaga gũkũ itũra rĩa Gĩthũrai. Rĩu aikari a Gĩthũrai taguo ũrakĩona mũndũ nĩ aroka agakĩrorera gĩbanda gĩake kana wĩra wake ũkĩmomoro o eroreire atarĩ na ũndũ wa gwĩka, na nĩ tũrarĩ na mateta makĩrĩrĩra thirikari ĩkorwo ĩkĩmarora, tondũ aikari aya nĩ aingĩ mũno arĩa marutagĩra biacara ciao gũkũ, na magakiuga atĩ rĩrĩa makũingatwo kũndũ ta gũkũ makarigwo magũthiĩ nakũ, tondũ nginya thoko ĩrĩa makĩirwo harĩa matingĩkĩiganĩra, thoko ĩrĩa ĩyo ũrakĩona hau matingĩiganĩra thoko-inĩ ĩyo, koguo magakiuga kũu nĩ gũcokia mwananchi wa kawaida thutha, na ũrĩa marĩ na mwĩhoko mũno na thirikari ĩno ĩrĩa makĩragĩrwo nĩ ya Mama Mboga. Ĩni macio no mawoni ma andũ arĩa maikaraga gũkũ Gĩthũrai na arĩa marutagĩra biacara ciao gũkũ Gĩthũrai. Nĩ ndĩrakĩmuona mũndũ ũgwĩtwo Boniface Werũ, nĩ ndĩrakuona Rosini nakuona sana, Irongo Samuel nakuona sana. Andũ Boniface ũgauga road to poverty. Rĩrĩa mũndũ aragirio kuona kĩnini kĩrĩa onaga, na ngwĩciria tũngĩrora gũkũ itũra rĩa Kiambu, gũkũ nĩ itũra rĩa Kiambu, gũkũ nĩ Kiambu County. Itũra rĩa Gĩthũrai nĩ itũra rĩmwe rĩrĩa rĩahũrĩire mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto kura na njĩra nene mũno, na hĩndĩ ĩrĩa ahotanire nĩ ndamũreheire live, andũ magĩkũngũĩra gũkũ mũno, no matiamenyaga atĩ hĩndĩ magakũngũĩra macoke mũthenya ũngĩ makorwo makĩrĩra. Hihi ndiũĩ nĩkĩ mawoni maku nĩ marĩkũ wĩ hau? Andũ nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩaga mwĩhoko na ũtongoria ũrĩa ũkĩrĩ ho ihinda rĩrĩ, kuona rĩu andũ angĩ nĩ magũcoka gĩcagi. He mũndũ ũtangĩhota gũcokereria wĩra wake nginya kwehera hau, nginya kũingĩra kũu thoko. He mũndũ kumania na haha agũkorwo agĩcoka gĩcagi gĩa biũ hatarĩ itherũ. Mũthĩni waku no arorirwo nĩwe baba. Mũndũ ũgwĩtwo Rosie, God have mercy on this family. Yes, na haha nĩho wonaga mũndũ by the way akĩnyitwo nĩ depression. Haha nĩho wonaga mũndũ akĩnyitwo nĩ depression. Ngwĩciria angĩkorwo andũ aya nĩ maikaririo thĩ makĩarĩrio na njĩra njega nĩ thirikari, maheo alternative ya kũrĩa mangĩkorwo makĩrutĩra wĩra wao, ngwĩciria ũndũ ũcio no ũkorwo kana nĩ ũngĩakorirwo wĩ mwega mũno makĩria. No kũragĩtuĩka maheirwo marũa ma thikũ 7 makorwo meherete handũ haha, thikũ 7 magakiuga nĩ nyinyi mũno, na mũndũ ndangĩkĩhota gũkorwo ebangĩte, na rĩu thikũ 7 nĩ ciakorwo cigĩthira, na koguo ũrakĩona matungano marathiĩ na mbere na kũmomora, taguo ũrakĩona andũ aingĩ meyumĩrĩtie gũkũ, andũ arĩa makoragwo na mawĩra gũkũ matarĩ na ũmenyi wa ũrĩa magwĩka rĩu kumania na haha, makarigwo magwĩka atĩa kumania na haha, tondũ rĩu nĩ magakorwo makĩmomorerwo harĩa marutagĩra biacara ciao. Aingĩ mũno manakorwo makĩrutĩra biacara mĩaka na mĩaka, na rĩu ihinda rĩu magakĩona nĩ rĩakorwo rĩgĩthira. Hena andũ arĩa ta rĩngĩ mũndũ aroka agagĩthara gĩbanda gĩake gĩtigakorwo gĩkĩmomorwo,
agagithara mundu agakuwa hena aria urakiona marakuwa na mugogoteni mundu agakuwa mabati make ukira makorwo makiura mothe mundu agakuwa mabati make na ni wega kumenyithia ati guku umomori uyu ukoretwo urugamirirwo ni thigari nyingi muno iria cikoretwo cititwo guku na hau gabere ni ukuonete mururungano wa aruti biashara guku makigeria taringi kuhinyiriria thirikari ndikambe kumamomorera nginya makorwo makiona alternative no mateta mao matinakorwo magikinyanira kuona riu muthenya uria merirwo ni maguka kumomorerwo muthenya ucio ni wakorwo ugikia riu urakiona icio ni ciothe ni ibanda cirakorwo cikiigwo thi cirakorwo cikiigwo thi ciothe tauguo urakiona mwiroreri what is wrong with this government ninawaona nyinyi wote ni ndirathoma comment cianyu Faith Mwangi na kuona Margaret Shiro Deno wakitengela na kuona sana ndiramuona muno apologies ndakorwo ngitiga mic aria nyuma bring them on camera ndogo to Karango Brian ndirakuona muno twi itura ria Githurai kuragituika ati aikari aguko kana aruti biashara aguko ni maratumirwo ni mahetwo marua manotithia thiko mugwanja makorwo makweheria indo ciao tondu ni guguka kumomoro na muthenya ucio ni wakorwo ugikia ihinda riri na ni wega kumenyithia ati rucini mathaa ma muthenya ni kuma na mururungano aruti biashara makigeria uguteterithia ati thirikari ndigakorwo ikimamomorera itamahete alternative ya kundu kuria magikorwo makirutira wira tondu urona ni thoko ino ni thoko iria yakirwo na thoko ino matingikorwo makiiganira othe tondu ni aikari aingi muno biashara ni nyingi muno guku Githurai na taguo ngiambia live kwirire ati matura maingi muno magiraga irio guku Githurai kinya akwendia magiraga guku indo guku thoko ya Githurai nigetha magakorwo magithii kwendia tondu thoko ya Githurai ni yoikaine na gukorwo ikendia irio fresh muno na guko gitumaga andu aingi muno magakorwo magiuka guku kugira irio uguo urakena aya ni andu o mundu arageria guthara kindu giake nigetha ndagakorwo akiurwo ni indo ciothe sisi ndio wa Mungu na sisi mashaka okay ndrathoma comment cianyu ni ndiramuona muno makiria taguo urakiona thigari ni nyingi muno by the way reke ndimuthumire muone icio ciothe ni thigari cirakorwo cike supervise omomori uyu wa Githurai guku ni Githurai gia 45 mundu uraingira ici live ni wega kumenyithie guku ni Githurai gia 45 hapa ni Githurai 45 nurakena ene ni highway thoko ici ciothe cikoragwo ci haha mawira mandu mothe maria makoretwo manyitwo haha ciothe ni cirakorwo cikeherio kuragituika mahirwo no TV ya thiko mugwanja na thiko mugwanja ni ciakorwo cigithira andu aya makugeretie kwaria na thirikari hapa ni Githurai 45 andu ni makoretwo na mateta makoretwo na mateta ma muthenya makorwo magiteterithia ati thirikari ikorwo ikimarora ikorwo ikimahe alternative ya kuria magikorwo makirutira wira matana momorerwo no itheta riu ritina kinyanira kuona riu muthenya ni wakinya na toria makugite ati utuko muthu magukorwo makimomora riu uguo turakiaria thaa ici mathaa maya ndiroka ndi live makimomora ibanda ciothe iria cikoretwo ciĩ gũkũ kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mũno makĩria nĩ ũrakiona atumia a thoko mũndũ nĩ aroka gũthara kĩbanda gĩake akue mbaũ ciake akue mabati make nigetha akorwo agĩthara at least kĩndũ kĩnini na andũ magakĩũria atĩrĩrĩ hihi na nĩguo makenereire mũno thirikari ĩno rĩrĩa mamĩthurire rĩ nĩkĩ gĩgũtũma makorwo makĩhinyĩrĩrio na njĩra ĩno nene mũno makĩria mwĩroreri nĩ ũkũndekera hanini nĩ ndatiga mic na nĩ tũngĩakorwo tũkĩaranĩria tarĩngĩ na aikari a gũkũ kana aruti biacara a gũkũ nĩgetha makorwo magĩtwĩra hihi kumania na haha rĩu magũkorwo magĩka atĩa kuona thoko ĩrĩa makĩirwo nĩ ĩno na nĩ thoko nini mũno kũringana na biacara iria cithiaga na mbere gũkũ Githurai na thoko ĩyo ona tũkĩaria nawe thaa ici nĩ koragwo na andũ arĩa makoragwo makĩenderia kũu thĩiniĩ koguo no ta njihũru thoko ĩyo no ta njihũru koguo mwĩroreri andũ aya magakĩrigwo gũthiĩ kuma rũciũ rĩ na
ciana ciao cigakorwo cikiria ki ndiroka emwe kwa emwe kuma guku itura ria Githurai ya 45 na kuringana na notithi gwiciria nginya mwena uria ungi wa 44 tondu omomori uyu rugamirirwo ni Kenha na kuragituka ni muthenya wa bara gwiciria nginya haria past round about mwena wa 44 gwiciria noguo magukorwo magika tondu kuragituika ni Kenya National Highway Authority marakorwo makimomora ibanda ici ciothe koguo uria ndireciria nginya mwena uria wa 44 ni marakorwo makiringa nginya mwena ucio no muroreri ni guthi na mbere na ngikwathitaga ni guthi nginya na hau no ni wega nguonie uria ibanda ici cikoretwo cikiringwo nurakiona ici ciothe maya ni matigari ma ibanda kana mawira ma andu mawira maria andu makoretwo magika atia makiiga guku mwena wa Githurai na nie tondu ni ngoretwo ona ni ndi customer aruti a biashara a guku Githurai ni wega ngumenyithia ati kundu kuria kwanakorwo na irio very fresh ni guku mwena wa Githurai guku ona andu aria mendagia na kuu Kayole na kuu othe magiraga irio guku kana magiraga irio guku magathi kwenderia andu ao na kuu tondu guku nikuo gukaga irio fresh riria irio ciothe cirarutwo migunda cikoragwo cikirugamirira guku maybe na marigiti koguo mundu rahitie tarigi guthi marigiti kugura irio aingi ao marokaga Githurai koguo andu marakirirwo kumania na rucio kuma rucio magukorwo magika atia hihi Wakikuyu wameisha haki. Castro Media, God bless you. Thank you very much Deno. Thank you very much. Hivi ndio sasa mambo iko. Hivi ndio mambo iko hapa Githurai 45. Hapa ni Githurai 45. Na ni vizuri niwaelezee askari wamejaa huku. Askari wamejaa huku to ensure that maybe security ya wale wanabomoa imeangaliwa vizuri. So igari cihurite guku andu maikarite hena andu taringi matari na uteithio mundu araikara tu uguo ndari na kundu wa gutwara gibanda giake akerorera gibanda giake gikiguithio akerorera aka make sure githi agacoka agathi akainuka tondu ndari na undu ungi agika koguo uguo niguo maundu makihana guku mwena wa Githurai nguthi na mbere na guku update nguthi na mbere na gukuonia wone uria maundu makihana guku ni 45 guku ni Githurai ya 45 baby Joker ni 45 but I think pia 44 because notice wenye walisoma hiyo notice ilikuwa inasoma hadi Roysambu kwa hivyo ni Kenya National Highway Authority Kenha ndio wamekuwa wakipeana notice kwa hivyo nafikiria hadi Roysambu hadi Githurai 44 nafikiria pia hao watakuwa wakibomolewa so hivi ndio mambo iko huko ni uguo maundu makihana guku itura ria Githurai riu ndikio tarigi mamomora haha niki magukorwo magika kana niki magikorwo magiaka tondu ni rakiona bara haria ikiri ndiwe ni development eriko tarigi thirikari gikorwo ikirehe handu haha kana magukiuga no bara haikare oguo I'm not sure no ucio niguo wira witu tukorwo tugiko update tukahura kambi riria maundu kana mohoro marakiyumiria tukahura kambi nigetha tugakorwo kurehera mohoro macio emwe kwa emwe uria marakihanika comment cia nyingi ndiraciona muno mundu gwitwo Hilda Shik na kuona but pia ukuja Kitengela tukona shida kama hii okay nitakuja hadi huko nitakuja hadi Kitengela alafu sasa unaona hii ni mtaa yangu unaona Githurai mimi ile time nilikuja Nairobi siku ya kwanza daurire stage yako ya mbere yari Githurai uguo guko ni mucie koguo ona ni tikiriona kaundu kau gago pira tiriri Mamorio Mbuya wamerudishwa nyuma manze wase wamekuwa wakipiga kambi huku wase wamekuwa wakifanya job yao huku wamerudi nyuma kuna wengine watarudi shags juu maybe hawataweza kurudi tena so ni vizuri ni kuonyeshe wacha niende pale kwa ile karango kuona rekegeri guthi haria ena tractor hiyo haria kiria na kinyamo kiu kiramora haria nigetha ngoro gikuonia unaona ilikuwa hapa nikikuja by the way ilikuwa hapa ilikuwa inatoka hii so ndio mambo iko we are coming live from Githurai we are coming live
yake ndio at least asilose kila kitu. Unaona? Ndio at least asilose kila kitu. So kuna mtu amekuja hapa, mtu amekuja ku witness tu biashara yake ikiwekwa chini, inaangushwa, anaenda kwa nyumba, sio hana kitu kingine anafanya. Unaona kuna wenye wanajaribu kuokoa, kama huyo anajaribu kuokoa tu at least. So watu wa hapa kutoka asubuhi, kutoka mchana wamekuwa wakililia government wasiwabomolee kwanza hadi wawape alternative. Kuona ile soko, ndio ile soko yenye nilikuwa nawaonyesha. Hiyo soko ni ndogo sana, hawezi toshea. Na hiyo soko by the way inakuwa occupied. As we speak, kuna watu wanakuwa kufanyia biashara huko. So kama hivyo vile unaona. So hivyo vile unaona. So guys, I'll keep on updating you. I'll keep you updating you. I'll keep on updating you. Hadi ile time wakamalizia. So as you can see, ndio hiyo yenye inabomoa. Sasa jaribu kupakia. Ndio hiyo yenye inabomoa. Beba kitu yake, anajiangalilia tu kibanda yake ikigongo, alafu anaenda kwa nyumba. Hapa ndio unapatanga watu wengi wanashikwa na depression. Unapata mtu maisha yake haitawahi badilika. Acha niingie hapa. Sababu hapa ndio watoto wake wanakulianga. Unaona? Ndio watoto wake wanakulianga, na sasa hivyo ndio biashara yao inafanya. So you can see ndio mambo iko. Nawaona wote wenye mnakuja hapo. Karango wa Moraya na kuona sana. Nzuri hata wale wa Main Street, kina Kameme, kina Inono. Nzuri wa inform wananchi wa sehemu zingine vile mambo iko huko Githurai. Unaona hiyo ndio inabomoa. Singapore inaga kibanda. Kitu tunawekea ndio safari ya Singapore. Hiyo ndio safari. Zinagongango hivyo. Ukielekea Singapore hakuna kibanda. Hivi ndio mambo iko. As you can see guys, huko ndio maodo makehana. Vibanda vinaendelea kubomolewa hapa. Watu wa Githurai 45 kuna mtu unajua kutoka ile venye ilikuja Githu mara ya kwanza. Sasa lakini ya sako. Unajua tu ameishi kufanyia kazi hapa. Na hakuna mahali pengine anajua isipokuwa hapa, na sasa amebomolewa. So as you can see, so huyo mtu nashindwa ataenda wapi kesho. Hapa kuna vumbi. Hapa kuna vumbi sana. Tunaenda tu kuwaonyeshana vile kuna bomolewa, vile mambo iko, tunaonyeshana. Hapo kuna vumbi sababu unajua ziko na nini. So unaona ikiangushwa, unaona? Let me show you vile inafanya kazi. Unaona? Kuna vumbi sana. Live hapo. Kwa live hapo. Onekata.
atia. Singapore. Ni live hai. Nimeona nilikuja ni update watu. Maandamano ilikuwa mchana. Najaribu kulilia serikali lakini wapi. Pia kesho ni maandamano. Pia kesho. Kama hapo ni wanta. Sio siri. Wanta. Sio siri. JCM Sunday. So guys, as you can see, kunaendelea kubomolewa. Hizi kibanda zote zinabomolewa. Zote. Na polisi ni wengi sana huku by the way. Polisi ni wengi sana huku. Polisi ni wengi sana huku. Sana. Anakuja anaangalia kibanda yake kidogo. Anahakikisha imeenda chini, anaenda nyumbani. Alini maji. So guys, wacheni niende nichukue mic. I think tutaongea tu na watu, tutapiga kambi hapa hadi asubuhi. Tutaongea na watu hapa, watuongeleshe, watuambie safari ya Singapore ndio imeng'oa nanga ama namna gani. Tutaongea na watu wangu. Sijawacha gari mbali, so nitaenda tu nichukue mic. Na ni nzuri nijue huko security tight, polisi wenye wanabomoa maybe wataanza kubomoa, lakini wananchi wanauliza je, wataenda wapi? Lakini najua tu watasema walijenga hii soko. Hii ni soko. Watasema walijenga, lakini soko naonanga inakuanga occupied already. So watu ni wengi sana, wanabiashara huko. Wanabiashara ni wengi sana. So hii soko haiwezi watoshea, kuna wenye wanafanyanga kazi huko already na huko nje watu wanakuwa wamejaa. So serikali kama ingesikiza watu wao na mboga wao na waliwapigia kura huko, Githurai ndio one of the president wenye wali-celebrate sana wakati William Ruto alitangaza kama president. So I think hiyo unapaswa kuangaliwa kidogo. Bado walichagulia. Nilimpigia tena asubuhi na mapema. Mapema sana. Wewe tumefanana. Wakati walitangaza tukatoka huko kuimba sana. Yes. Mambo ni live hapa. Mambo ni live. Nenda nikile mic. Naona nikiendea mic. Unajua watu wanataka mic. Joke. Ndio mic. Lakini hapa nikile mic. Nikile gari haya ndio. Yeah. Kama vile mnaona tunabomolewa. It's painful. Hii ni road ya Singapore. President, Deputy President Kindiki, I want the right to be demolished. Kindiki, yes sir. Bomolewa kabisa. So, wacheni niende mic. Najua hata hamnisikii vizuri. So wacheni niende mic. Alafu nikuja. Acha niende mic alafu nikuja. Acha niende mic alafu nirudi. Najua mnisikii vizuri. Acha nichukue microphone. Nichukue microphone. Unaona kila mahali kuna bomolewa hapa. Alafu hadi tuna seneta wito incoming. Kafakoge unaoneka. Unamuona. So guys, acheni niende microphone. Ninagira microphone. Utakiri nayo nani yonagira? Akaje joka. Anadirauma live. Unaona day live. Yes, sasa hivyo ndio mambo iko. Hivyo ndio mambo iko. Unaona? Muda anakaa
agathara kindu giake agathara kindu giake kwa momoro mundu ona kiria akũhota gũthara agathara nigetha akorwo akihonokia at least akorwo akihonokia at least kindu huku kote kumesha gongo unaona nionyesha huku kote kumesha gongo huku kote kumegonga huku kote naona lakini choo haijaguzwa. Hicho ilijengwa na government, so choo haijaguzwa. So yeah, hivi ndio mambo hivi. Naona zote wamegonga kugonga. Haya, wale wenye bado hawajafikiwa kama hawa hawajafikiwa, lakini mtu anaamua aokoe kenye ataokoa yake. Sio kama una get mtu anaamua aokoe kenye ataokoa. So wacheni nichukue mic, alafu ni park gari mahali pazuri. Then I come back. Ni park gari mahali pazuri. Then I come back. Chumamoto mlikuwa huku time ya maandamano. Umeona wamegonga? Wamebomoa zote wamebomoa. Wanaendelea kubomoa. So I think pia Roysambu mtindo ni huo. Pia hii side ya 44 but sijaenda hapo. Sasa nimeacha mic na huku. So I'm trying to niende nichukue mic. Yes, tunaona hapa. So hivyo ndio unaona wamebomoa hizi zote ziko kwa barabara. Zote zimebomolewa. This is now the situation here in Githurai 45. So guys, penye nimeacha gari haiko safe. Gari yako ndio safe. Leo reka itie nimeheria. Alafu nione kana niguoya mic. Joe mic joke na daga gushoka joke rushine tene. Koguo ri reka ndimo update. Reka ndimo update uria gukihana. Nigumo update wega uria gukihana. So ndo riu atiri undugi. Ni ngehote kwaraniria na andu. Oi mwathani. DJ Aslay na kuona. Na waona nyinyi wote na Nsinyakio na kuona. Deno uko hapo. Deno umekuwa na mimi kutoka nianza hii live. Thank you very much. God bless you. So, unaona hizi zote zimegongwa. Alafu ici nĩ thigari. Ũgitĩri gũkũ nĩ mũnene mũno. Thigari cihũrĩte gũkũ. Nigetha cikorwo make sure atĩ ũndũ ũyũ nĩ wakinyanĩra ũrĩa tarĩngĩ kũratanyĩtwo. Ũrĩa kũratanyĩtwo. Ũrakiona? Ya, zote zimegongwa. Kugongwa. Ule. Uligeto ngore. Nenda thiĩ njoe microphone. Nigetha ngoro ngĩũka. Tondũ kagia kona harĩa ndigĩte. This is despite our voices, the government has chosen not to hear the voices of the small traders. Kitengela ni hivyo. Haya, hadi Kitengela. So guys, let me go to penye nimeacha gari. Alafu like I'm smelling a rat. So acha niende penye nimeacha gari, haiko safe nimeiacha kwa barabara. Niende nichukue, then nichukue mic, then I'll be back. I'll be back. Thank you very much. Hapa ni Githurai. Hapa ni Githurai 45. Hapa ni Githurai hivi bila unaona. Huko ni Githurai 45. So pia wale wasi wa Kitengela nasikia wanasema Kitengela bado ni hivyo. Kitengela bado ni hivyo. So let me go. Sasa nichukue microphone nikuje. Nichukue microphone then nikuje. Sasa nichukue. Let me take microphone alafu. Yes, tafadhali. Wacha nichukue mic. Wacha nichukue mic ni kama. Waambie huko ni mbaya. So unaona hizi zote zinagonga, unaona watu wanakuja wana risk Kenya taweza. Unaona? Yeah. Huko niko maodo mahana, werore. Huko niko maodo makihana huko mwena wa Githurai ya 45. Rĩu rĩ harĩa ndatiga ngari is not a safe place to be. Changes but necessary at times. Karaoke ni ukweli. You have a point. You have a point. So huko ni Githurai 45. Walikuwa wamepewa notice by the way. I saw the notice myself. Niliona notice. Mimi nawaambia mimi ni msee wa huko. Mimi ni msee wa Githu. So hiyo notice nilikuwa unaona watu wanabeba vitu zao. Hiyo notice nilikuwa nimeisoma pia.
they were given 7 days notice, na wakaambiwa mtu akuwe ameondoa vitu zake sababu hawangetaka kuharibu vitu za watu. So notice ilikuwa imepeanwa ya 7 days. Na nilisoma mimi mwenyewe. Nilisoma mimi mwenyewe. Inapanda. Sawa. So mtu anaokoa mali yake. Mtu akiweza kuokoa kitu, at least anaokoa. Mtu akiweza kuokoa kitu anaokoa. Alafu mambo inakuwa sawa. So naenda kuondoa gari yangu mahali penye iko. Sababu gari yangu nimeiacha mahali kwa barabara. Unaona? So guys, that is how it is, the situation. The situation is that way in Githurai 45. Ile siku wenye wanabiashara wanasemanga isifike. Ndio hiyo sasa imefika. Wamebomolewa. So I'll try to talk to some of them. If maybe not today, if it's not possible today, I'll try tomorrow early in the morning. I'll try to talk to some of them. Nisikie maoni yao vile wanasema. So penye nilikuwa nimeacha gari, unaona penye nimeiacha, alafu kuna patrols zinaendelea huku, alafu watu wanapitisha vitu zao, mtu anabeba, unapata nini imebebwa, unapata mtu amebeba vitu zake. So list nimefika guys, nilikuwa nimeacha gari hapa. Nimeona si safe. So what if maybe niangalie, God have mercy. Hapa Kitengela ni hivyo. So guys, nimewa-update. So kenye nitafanya, nitaamkia kesho asubuhi na mapema, because sasa hii ni saa 6 inaelekea, na hiyo demolition najua hiishi saa hii. So nitaamkia kesho asubuhi na mapema, nikuje niwa-update kila kitu vile mambo iko, niwaonyeshe mahali penye watakuwa wamebomoa. Joki niko nimepaka karibu na kasaiti kako. Thank you very much guys. Thank you very much nyinyi wote huwa mnatusupport online. Unajua hizi vitu tunafanyanga juu yenu, by the way. Hizi vitu tunafanyanga juu yenu. We must update you because you are our bosses. You are our bosses. So tusipoingia mboka alafu mabosi wetu wakikasirika, so unaona tutafutwa. Tunaona tutafutwa. So guys, you are our bosses. I suggest that niingie kesho morning, kesho na mapema, asubuhi na mapema, I update you guys. Nifanya nini? Ni wa update vile mambo iko, vile kutakuwa kumeka, na suspect hadi ile side nyingine ya Githurai 44 wamegonga, na walikuwa wamepeana notice hadi ya Roysambu. So tomorrow early in the morning I will wake up. Githurai, unaona Githurai hapa kwa roundabout, kutoka kwa roundabout hiyo yote, hizo soko zote zenye, hiyo biashara zote za soko zenye zinakuwa kwa barabara zote wamegonga. So ni Githurai yote, hii side yote ya barabara, kutoka kwa roundabout upite roundabout, hizi tu viosko zote zinakuwa kwa barabara zote zimegongwa. So Nyarari ogo nigo maundu makihana, biashara ciothe ni ciaringo ciothe. So watu wote wamegongewa, wote wamegongewa. So hivyo ndio mambo iko huku Githurai 45. Notice ilikuwa imeisha, by the way. Notice hata ilikuwa iishe, ilikuwa waamkie Monday. Today is on Wednesday. Ilikuwa waamkie Monday. Notice ilikuwa inaisha Sunday ama hiyo Monday, I think. Notice ilikuwa inaisha hiyo Sunday ama Monday. So walikuwa tu wanakula Githugu, but leo asubuhi wamesema wali receive makaratasi, wakaambiwa nao waondoe vitu sababu kuna bomolewa leo usiku. So everyone was informed. I'm very sure everyone was informed. So guys, sitaki muone pia penye naenda, nyinyi angalieni gari. Mnaweza angalia penye naenda, alafu wapewe place ya soko. Kuna soko iko, but sidhani kama wanaweza toshea hapo. Those people are so many. Ni wengi sana. Thanks sana Castro Media, karibu sana Kitengela pia utusave. Sawa, nitakuja hadi huko. Mungu awakumbuke. True Nyarari ya Murang'a na kuona na waona nyinyi wote.
Joki Muthui neighbor yangu. Ninawaona nyinyi wote. Liko Masharia on my way. Poleni sana Githurai 45. It's a very sad evening. Yeah, sure. Kuna mtu anakaa hivi, unahakikisha kibanda yako imefikiwa, inagongwa, unaona imegongwa, then sasa unaenda home. Unaona? Unahakikisha imegongwa alafu unaenda home. So hivyo ndio mambo iko. Yeah, like it's very sad, by the way. It's very sad. Mtu amelelewa hapo Githurai, mtu amefanyia biashara zake zote Githurai. You can imagine it's very sad. So kesho morning mapema I'll be there. I'll update everything. I'll update you everything. Hakuna kitu sita update. I will talk to wanabiashara Wagedho, taongea na wenye wamekuwa na vibanda huko, expectations zao, wataenda wapi, hizo vitu zote watatuambia. But ni kesho, si leo. Naona it's tomorrow. Castro tuamkie. Sawa. Tuamkia kesho mapema ndio to make sure that we have notified our people what has happened, ama kila kitu yenye itajitokeza. Hapo polisi ni wengi sana, hundreds of them. They were very sure. Alafu unajua Githurai tu ni Githurai, so walikuwa na make sure ati hii operation hakuna mtu ataweza kuisimamisha, na sababu walikuwa wamepewa notice. Sidhani kama kuna mtu atasema ati hakuwa na notice. So watu wako wamefungua kazi. I support hao watu watolewe kwa barabara, at least the traffic will be moving swiftly. On the other hand, so sad, wengine wanapoteza mahali pa kazi, but we have nothing to do. Yeah, Frank Mwangi, that's a very good idea too. Hizo vitu zote tunaangalia, si ndio? Tunaangalia hiyo mambo yote. So kitu mimi naweza sema, Mungu anafunganga mlango yenyewe inaonekana inafungika, Mungu hufungua mlango mwingine mpya. So when the door is shut, just pray and make sure umeweka Mungu mbele, ndio Mungu afungue another new door yenye inaweza kuwa better than maybe the previous one. So mimi naweza sema tuombe tu Mungu, kila kitu itakuwa sawa. Kila maisha yako, biashara yako yote unaweka kwa Mungu. You don't know about tomorrow. Violet, I think nikiend live utaona pia Thika walibomoa DM Digital haya. So nikiend live utaona tulikuwa hapo Githurai, wamebomoa Githurai yote. Wamebomoa hizo soko zote, hizo vibanda zote zinakuanga kwa barabara, ama along the road. Wacha nisiseme kwa barabara, mtu asiseme ni gari itapita aje. So yeah, that is how things are as we speak. Hivyo ndio mambo iko. Na kesho naamkia mapema ni kuupdate kila kitu ya vile Githurai itakuwa inakaa. So my fellow journalists, tuamkianeni kesho mapema. Wote mainstream, we update our Kenyans how things are. Na nikubali kwingi wanasema kumebomolewa. Okay, we know very well ni ukweli hapo kwa barabara. Hiyo ni along the road, tunajua vizuri sana. But at least tutapata, tuombe Mungu tuone kama tutapata kehonia. Kana nto kuona kehonia nigetha andu aria othe makoragwo makiruta wira ri watu wasiingie tena kwa depression, watu wasianze like vitu mingi zisihapenie mtu. Unajua biashara ya mtu mahali penye amezoea, hakuna kitu kingine mtu anakuanga akijua. So wakati mambo inaharibika, itakuwa ni mbaya kwake, si ndio? So guys, thank you very much. I love you so much guys. I love you so much. Nawapenda sana. Wenye hawajaniona sura wenye labda hawajaiona Castro, ndio huyo Castro. Itapatson TV. Yeah, I'll call him after I end the live, at least tufikie watu wengi. Si ni kweli? Tukipeana information ni mzuri, inafikia watu wengi. Yeah, please come pia. Kitengela lazima tutakuja. Tutakuja huko, tutakuja sana. Sana tutakuja.
Deno, thank you very much. I'll end the live sasa. At least nimeondoa gari mahali penye nilikuwa nimeiacha mahali haiko kwa safe. Alafu watu wanapita na vitu kubwa kubwa. Unaona kicontainer mtu amejenga anapita nakyo, so inaweza gwara gari, so nikaona ni vizuri niiondoe. Unaona? And then siku hata na microphone. But I hope mmenisikia. Deno ulikuwa unanisikia nikiongea all along juu ndio tumeanzana na wewe hii live. I hope ulikuwa unanisikia vizuri. Kaforoa mwagi. I'll do that. Good night bro. Thank you very much. So wacha tumalize sababu ni saa 6 ndio imeingia. Saa 6 imeingia. Then niwaamkie kesho mapema. I must update you guys. Deno akitengela, you need my number. Chukua namba yangu 07 na kupelea kwanza hapa. Na kwanga nimeiweka hadi kwa abouts ya hii page ya Castro Media, na kwanga nimeiweka kwa bio ya TikTok. Lakini unitext, ukikola haitaingia, unitext. Namba ni 0797 75 19 13. 0797 75 19 13. 0797 75 19 13. That's my number. Hiyo ndio namba ya kazi. Hiyo ndio namba huwa ninaongea na watu nayo. Ukiwa uko na news mahali maybe zimetokea unataka kuni-inform, just text me ama unicall. Sana ukicall haitaingia, lakini ukitext nitaona haraka. Text ya WhatsApp, especially WhatsApp. Paul Njogu wa Githurai, thank you very much Paul Njogu. Umeona vile mambo imefanyika. That's my number 0797 75 19 13. Kaforo, that's my number. Thank you very much. Kikuyu Star, hello. Kikuyu Star, nilikuwa nimeona live wakati kulikuwa na maandamano hapo Githurai, but sasa imebomolewa. Hizo nini zote zimebomolewa, ndio nimetoka hapo, zimebomolewa. Na Kikuyu Star tuamkie hapo asubuhi na mapema. Tukiongea na hata wana biashara, tukiongea na watu, tuamkie hapo mapema sababu polisi wamejaa hapo, hundreds of them. Hizo nini tinga za kubomoa zinaendelea kubomoa, zimebomoa sana. Zimebomoa. Kikuyu Star unaona pale penye chezanga Pulia Mark hapo, zote zimegongwa. Hii yote kwa barabara hapo imegongwa zote. Zote zimegongwa. So wanaendelea kubomoa na I think wanaenda hadi hiyo side ya 44, alafu hadi Roysambu sababu notice ilikuwa inasoma along Thika Road kutoka Roysambu hadi Githurai. So mtu yote akona biashara along Thika Road between Roysambu and Githurai, wewe jua tu vile utafanya. Uokoe vitu zako. Uokoe vitu zako zisipotee zote. Hivyo ndio mambo iko. Leo Kikuyu Star tirokanire rushio tene muno. Juu najua watakuwa wamemaliza kubomoa. At least tukiongea hata na wanabiashara, tukijuanga ni aje, si ndio? Ni kubaya sana. Alafu leke idemo ne nyuma nakaguoya. Andu magothirũkagĩria hau day live rĩu ngacuka ganĩrĩra. Niguo naga gathimu no gathi. Alafu naona Juma hara yuna borithi. Baadhi hata Karango umenisaidia sana vile umeniambia nikaribia hapa penye kuna bomolewa. Juu hapo ndio kulikuwa na polisi. So mahali penye nimepita huku kwa street. Unaona no Githurai we. No Githurai. So guys, thank you very much. Maskini ana lake. Togo kiwate. Zipi maish. Thank you very much. Na waona nyinyi wote. Na waona sana. So nitaendia live hapo. Then tuonane kesho asubuhi na mapema, si ndio? Guys, I love you so much. Thank you very much for always supporting our job. Thank you very much for always encouraging us. It's not easy. Naona sisi hakuna atukuangi kwa payslip, so ni kujituma. Ile mundu taregea kuona ni twaruta wira mwega turathima ugwo na kindu na tumae. Alafu na YouTube riu ikari haha nini tukiria na andu riu aria matwehokete magatuhe adverts ciao. Icio ni cituriaga tuka-advertise brand ya mundu, tukona kindu gya kuria. Thank you very much. Na nyue muthiaga na mbere na gutu support, nyue muthiaga na mbere na gutumiriria kuria guothe mauritu mothe maria tukagira. Mugakorwo mugitunyita guoko na mugakorwo mugitu support negetha maundu macio magakorwo makiagirira muno makiria. Tumucokagiria ngatho, we don't take it for granted. Ngai wa moya turia murathimite muno makiria. Gikaro na Wambui, gikaro wa gikaro nikiura githeka riu gikaro wamebomoa by the way, Githurai imebomolewa. Koguo ngikahota kuroka rucio rucini ri
At least walie na ojoria ana biashara. Nimetoka hapo kubomoa vitu zimebomolewa, hizo nini vibanda zote zimebomolewa, zimebomolewa zote. Gikaro digithora tuma namba niyo ndamuhe hau ya 0797 751913 ndoreke kwanza ndimepini na thank you very much ucio watu makidu ni ndaigwa message ndaigwa nimenyaga cia ka message ka M-Pesa uria kaikagira mundu ucio auga atiriri kasto ndakomete tha ici reke anywe tumae mundu ucio Ngai amurathime muno makiria. Ni namba iha hena mundu ukwandikite namba namba yuma namba hiyo ya 0797 751913 hiyo namba ilikuwa hapa. Hii eno tulekerika pin hapo namba gipinete riu gipinete namba thank you very much. Ngai amurathime muno makiria. Nie ni chokagia gatho muno na inyu mutu supportaga by the way. Ndaigwa ka message ka M-Pesa ndaigwa ka message Ngai akurathime muno makiria we wajikiria tumai. God bless you so much. Na de dumaine niko kwa giza. Asha I cannot wash that. Garoya Junior agiteke ohari ari. Garoya Junior ari agithungu thutha uyu kinya twakimaka. Thank you very much. Riu kwamba ndikiririe hau ningacokereria rucine rwa tene by the way. Rucine rwa tene muno. Rucine rwa tene muno makiria. Niona uguo ona ngugaga ngire mic. Ndikugiraga mic ni kuranguraga tondu ariri. Ndona hau makienda kundunya thimu. Ona nyuma de week. Ndona andu magicema thimu. No nie matingikihota kundunya no tungengane muno. No ndona magicema. Ni mundu mugeri. Sini kujipea shughuli. Thank you very much guys. Tene muno. Gaforo wa Mwangi. Tene muno rocio. Tuonane rocio. God bless you. I love you so much. God bless you. Have a lovely night. I love you.